اچھا جی بابا جی کہہ رہے ہیں اتنے بارڈر ہے اس سائڈ پہ تصویر وغیرہ اسی نہیں بنا سکتے اسی طرح نا جی تے مورچے وغیرہ نا بارڈر دے بالکل اسی قریب ہاں دیکھ رہے اتنے باڑ لگی ہے ٹھیک ہے جی ایل او سی ٹھیک ہے جی ہم ایل او سی کے بالکل پاس آ گئے تو دیکھتے ہیں جی ہمیں انڈیا بھی نظر آتا ہے کہ نہیں آتا یہ تو اب بابا جی ہمیں بتائیں گے یہ ظہیر بھائی کے والد ہے تو یہ ہمارا راستہ ہے ہم اوپر جا رہے ہیں اب ویسے 4x4 گاڑی وہ تو آرام سے چڑھ جائے اوپر یہ بھی چڑھ جائے لیکن یہ نا چھوٹی ہے نا جھکی ہے تو پتھر ہے نا وہ نیچے سے لگتے ہیں یہ باڑ لگی ہوئی ہے السلام علیکم کیسے ہو شاباش کیا نام ہے کدھر جا رہے ہو آپ تو کہاں سے آ رہے ہو ادھر گئے ہوئے تھے پڑھنے گئے ہوئے تھے ہاں پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے اب واپس گھر جا رہے ہو اکیلے کیا بات ہے تھینک یو اب گھر جا رہے ہو آپ مورچہ بنا ہوا ہے نا ہاں جی وہ جو تھلے نظر وہ کچی وہ پوسٹ ہے ساری وہ کچی پوسٹ وہ جڑی وائٹ گھر ہے وہ نال جڑی ہاں جی بالکل وہ سامنے تے اے پہاڑ میں نے دوسرا وہ انہوں نے اوپر ٹھیک ہے اس طرح وہ علاقہ ہے اے ہن پر پر جڑے وہ ڈھال میں پہاڑ نظر آ رہے ہیں یہ انڈیا چ ہیں ہاں جی آبادی ساری باقی انہوں نے اچھا جیسے مکان ہاں اچھا مکان جڑے نا پاکستان ہے چاہے ساڈے والی سائڈ لیکن جڑی جگہ خالی پئی ہے پہاڑی وہ ساری انڈیا چ وہ لوگ جی مکان جڑے نا جی یہ ہیں بھائی ہوری بتا رہے ہیں کہ کشمیر جموں کشمیر جڑا پاکستان دے حصہ ہے نا اودے چ ہے جڑے خالی پہاڑ نظر آ رہے ہیں وہ انڈیا چ ہے لوگ نکل کے مہاجروں پہ آ رہے ہیں اچھا بارڈر جگہ خالی جگہ بیرون پہ نہیں اوکے جڑی جگہ بھی ہے اپنے اچھا سامنے نہیں ہے گلی پارلر پیچھے ساری وہ پہاڑی ہوئی ہے درمیان میں جو انڈیا اچھا وہ ہے انڈیا سارا انڈیا برف والے زبردست پہاڑ انہوں نے قبضے پونچھ پونچھ یہ تو مندر ہے آگے پر امسال ہے جتنی سر بھاگے آگے پہ آواز ٹھکیلا پہ آواز دے اچھا انشاءاللہ میں کروں ایسا کروں کتنے دور دور سے یہ پہاڑ برف والے کافی دور ہے ہوں دیکھو اتوں کتنا آگے دور ہے کافی دور ہے اچھا وہ اس نیچے پونچھ آئی ہوئی بنائی ہے کہ ہائی وے بنی ہے انہوں نے ہائی وے بنی ہے ان کے جانا میپ چیک کر سکتے ہیں ایک مانا ہے ہاں یہ ہیں جی عربی والوں کا مورچہ یہ تو اب ختم ہو گیا ہے عربی والوں کا آرمی
ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਆਹੋ आखिरी स्टेप कह रही हैं वो। इधर से आखिरी का सामने देखो, इधर से आखिरी स्टेप है। ठीक है, 1 घंटा पौना घंटा। अच्छा, अकबर का किला। उसके सामने एक दूसरे किला, लेकिन वो इंडिया में, वो भी किला वो नजर आएगा। उधर से नहीं आएगा, लेकिन अब आगे की तरफ ही जाना है। जी तारा तुरा लग गई ने आर्मी वाले, पाकिस्तानी आर्मी ने खुद लगाई है। याद नहीं रखी खंगारा लवाने ने। वो कोई गल नहीं है, जिथे जाना उत्थे मिलने ना। वो प्रपोज है ऊपर कंट्रोल टावर लेने। अच्छा, ऊपर पोस्ट थी। शामी पापा इस टाइम ना अंदर ही मशीन रखी है कोई एजेंसी दे, वो इनकी किसी बूटे लाई नहीं इनकी अपनी जगह, तो वापस जानी चाहिए कि जो कॉल होनी है ना राती वो पूरी रिकॉर्ड होनी है उसकी। अच्छा, चाहे तुसी भी करोगे? नहीं इतना दी इस साइड वाली। अच्छा, इतने रह गए इस साइड नहीं, जो ये कि कॉल है ना वो सारी ट्रेस करें। अच्छा, ट्रेस कर यार दीवार लाई है नहीं कि जाना कॉल सामने फायर ना अच्छे। ऐसी दीवार है ना, ये फायर की वजह से लाई है कि जगह कोई गड्डी घुसती है, ठीक है ठीक है, जो कोई और मिल जाए तो तोड़ांगे ना जी, ये थल्लो क्यों चुपका। हाँ, कि कोई लोकेशन वगैरह नहीं दे दिया वो नहीं। अच्छा, इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल। अच्छी साइड चेक करो, अगर पक्की है ठीक है, अगर नहीं तो फिर थोड़ी आगे चलते हैं। नहीं ठीक है, नहीं तो साइड पे पक्की है जी, वो आगे तक वो सामने पहुंच जरूर। अच्छा, ते ए इथे हेलीकॉप्टर उतरन वाली जगह है की है ना? हाँ हेलीकॉप्टर लोने। हाँ, क्योंकि एच पड़ा है ना तो प्लस बना है। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो नहीं बना देने, नहीं बनाने देते। तो गुलपुर से आगे जाएंगे ना तो रास्ते में आएगा ये, या गुलपुर से पीछे डब्बे लगे होते हैं। रास्ते जाएंगे तो सर से या दूर में आएगा डब्बे के ऐसे जाएंगे। और चमुक वाली चीज दसों के लिए किधर से निकल गया ये नहीं मैं समझ गया, बिल्कुल समझ गया।